Bukavu hari kwikangwa ibitero bikomeye cyane by'uruhande gisirikare cya Fardc bafatanyije na Fdnb n'abacancuro. Ni mu gihe kandi mama 23 imaze gutangaza yuko mu gihe ibitero byaba bikozwe iri busubire muri Uvira nta mushitsi. Nanone kandi muri Minembwe urugamba rwakomeye cyane, nubwo wabukomeye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Ni mu gihe kandi ariko ni Bukavu mu mujyi rwagati Fardc yohereje intumwa mu buhe buryo andakava muri Fardc ati twebwe ntabwo tuzigera twihanganira gutakaza base twari dufite zikomeye z'igisirikare, kansayo tugomba kuzayisubiza, ni itegeko ryavuye bukuru, tugomba kurwana mpaka twisubije Bukavu, Bunagana, Goma n'ibindi bice bitandukanye tugomba kubigeraho. Ni mu gihe kandi William Yakutumba Amuri yumvikanye abwira abaturage ko bagomba kujya mu Minembwe bakisubiza ibice bitandukanye bambuwe, ariko kugeza ubu benshi bakomeje kugenda bagaragaza uburyo cy'imirwano ikomeye iri kuba kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 28/0/2026 mu bice bitandukanye, iri mu rwego rudasanzwe kandi rutandukanye n'ibyabaye. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba batangaza ndetse bakanemeza ko imirwano iri kubera muri teritwari ya Fizi itandukanye n'imaze iminsi igaragara mu bice byegereye Puwezero n'ahandi. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bari gutangariza itangazamakuru ko kugeza ubu ngubu abaturage aribo bari kugira ibyago bikomeye, kuko muri teritwari ya Fizi abaturage benshi bamaze kuva mu zabo bari kwerekeza y'ubuhungiro kandi nta kivurira. Ni mu gihe kandi no muri Nord Kivu naho urugamba rukomeye rwakaze, nkuko ro bigaragara ahitwa Imihara abazarendo bakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri teritwari ya Masisi. Ubundi byagenze gute hano muri teritwari ya Masisi? Nkuko amakuru ahari abigaragaza kandi abivuga, arerekana ibiri kugenda biba ndetse nuko ibyago byinshi biri kuba ahari gucukurwa indake z'abazarendo n'aba Fardc kuva ku wa gatatu w'icyumweru gishize kugeza kuri wa gatatu ku itariki ya 28/0/2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'abazarendo SACNDH n'umuryango w'ubumwe bw'abaturage ba Congo aribo Alliance Fleuve Congo mu misozi yitwa Mihara ureba umudugudu witwa Kashuga mu gace ka Myeso muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru ari guturuka muri aka gace bivuga, imirwano yatangiye hagana saa 12 za mu gitondo ahatewe ibisasu bikomeye byakoreshejwemo intwaro ziremere n'izoroheje. Hari ibisasu bike byaguye hafi y'umudugudu bitera ubwoba abaturage, ariko nta numwe wakomeretse. Imirwano irakomeje kugeza ubu tuvugana kuri uyu mugoroba, ndetse imitwe yose ikomeje kugenda irasanaho ubutitsa. Nkuko rero bigaragara amakuru hari aravuga ko amazu menshi yangiritse kandi agace kuri ubu kakaba karimo ihungabana ry'umutekano rikomeye. Bikaba bigaragaza kandi binavugwa ko mu kwezi hagati wa Zarendo yohanganye n'ubundi na M23 Imyeso nyuma y'icyumweru kimwe hari ibindi birwa bijyanye n'imirwano yabereye ahitwa Pilote. Kuri ubu rero urugamba rukomeye rurakaze rukomeje kugenda bigaragara ko biri kugenda biba bibi cyane nkuko bariyo babitangaza. Kivu y'Amajyepfo twirwana yarashinje FDLR ibitero byibasira abanyamurenge nkuko bigaragara kandi bimaze kugenda bivugwa. Baravuga ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bihagaze gute? Amakuru hari mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na MRDP twirwaneho yamaganye ibitero by'igisirikare byateguwe n'ihuriro rya leta, ariko kugeza ubu igisirikare cya leta ntacyo kiratangaza kubiri kugenda biba. Gusa ibyago byo birakomeye kandi birakomeje, ubwoba bwabaye bwinshi cyane. Ni mu gihe rero ahitwa Mutambara naho ibintu byabaye bibi cyane, ntabwo biri mu rwego rwiza
nk'uko bikomeje kugenda bigaragara aho kuva kuwa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 26/0/2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi batwirwanaho bafatanyije na AFSM 23 bahanganye na Fardc bashyigikiwe n'ingabo z'Urundi na Wazalendo mu gace ka Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo iri kuberamo imirwano ikomeye mu bice by'umwihariko yitwa Imitambara ahari urugendo rungana n'amasaha 3 uvuye ahitwa Bibokoboko n'ahitwa Bugure. Biravugwa ko umuntu umwe yagaragaje afite ibikomere bikomeye. Umunyamakuru uri muri bice yagize ati kuva muri iki gitondo habaye imirwano ikomeye, abatwirwanaho bari gutera imbere kandi barashaka kwigarurira agace kose ka Mutambara kugira ngo bagire ubugenzuzi bwerekeza Bikobokobo, Bugorore n'ahitwa Mabunga. Inzira yo ku Kamunaka yerekeza mu mujyi wa Baraka amasaha 3 uvuye ahangaha. Mu minsi 3 ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bari batangije igitero cyo kwisubiza ibice bitandukanye, ariko kuri ubu biragaragara ko urugamba rwamaze gukomera. Guverinoma ya Kinshasa yo ikomeje guhumuriza abaturage, aho guverineri wa Kivu y'Amajyepfo wakizweho n'ubutegetsi bwa leta yagaragaje ko ingabo ziteganya kwigarura uduce twa Kamanyora, Sange ndetse no kugera Bukavu vuba. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'uko AFC ivuye mu gisagara cya Uvira nyuma y'uko ibisabwe. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa aho tugiye kureba biri kugenda biba ndetse na update zibigezweho ndetse n'ibiri kugenda biba. Bagana Karemba Aimable, wiriwe neza? Mwiriwe neza, muraho neza. Aimable, tudatinze ro ndagira ngo tujane ku mirongo y'imbere y'urugamba, ni ibiki biri kuba kugeza ubu kuri uyu mugoroba muri territoire ya Fizi bihagaze gute? Wambye uti FRDC arashaka kwisubiza ibice byinshi harimo na Bukavu. Nupango ni FRDC ikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo irebe yuko yakwigarurira imisozi myinshi itandukanye irimo na Bukavu bwayo. Yego. Ariko ibi byose ikabikora ibanje gutangatanga ibice by'ingenzi navuga yuko bishobora kuba bifite icyo bisobanuye muri Sud Kivu. Aha navuga yuko harimo guhera mu misozi yegereye muri Minembwe. Yego. Ubu navuga yuko ni igitero cya gabwe gitunguranye ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc ahitwa za Murembe. Yego. Iki gitero cya gabwe n'abahibu special force n'abasirikare b'Abarundi bakigabye nyuma yuko umutwe wa 24 DP twirwaneho bari bamaze iminsi bamanura imisada abasirikare bakura ahitwa za Ngusa, Katanga n'ahitwa za Mayamoto. Yego. Abangaba kugira ngo berekeze mu byerekezo byegereye za Makabora kujya n'ubundi gukora ibikorwa bya gisirikare muri biriya bice. Yego. FDC yagabye igitero muri iriya misozi yegereye ahitwa za Ngusa ni misozi yegereye za Kapanga mu rwego kugira ngo babarebe yuko bashobora gukora inzira, kuko urabona yuko n'ubundi hari ibice byegereye aha hari nk'umuhanda route nationale 333 uvuye mu byerekezo bya Kabiromba werekeza ahitwa za Kigogo. Urabona ko ni mu byerekezo bitangatanze Mwenga, ariko none uyu muhanda ugarutse inyuma gatoya biroroshye cyane yuko uyu muhanda wambana ibi bice byegereye murenge ndetse n'ahitwa za Remera. Nuko rero igisirikare cy'u Burundi navuga yuko wenda ni misiyo bafite yuko bari kwambura umutwe wa 23 iriya mihanda y'ingenzi yose yegereye mu majyaruguru ya Minembwe, mu majyepfo ya Minembwe, mu burasirazuba no mu burengerazuba cyane. Urumva ko mu byerekezo byegereye Uvira. Ibi rero bakabikora mu ishusho fatizo y'urugamba n'ubundi aho bavuga ati twebwe intego nyamukuru nuko tubanza tukarwana n'amabakunyatatu mu misozi y'Iminembwe, ariko none tubihurizamo n'indi ntego dufite ikomeye cyane yo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu ndani ya ndani. Ibyo biri gukorwa gute kugeza ubu? Uburyo biri gukorwa ni ibi bice navuga yuko biri kugaragamo ibitero bya hato na hato, ukajya kumva ngo ibu special force cyangwa se ngo Abarundi bagabye igitero muri aka gace, ukajya kumva ibyo bitero biri kugenda bigabwa mu ishusho fatizo uko bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane muri Minembwe ndetse kandi muri Bukavu navuga yuko wenda ikiri kuhagaragara ni abawazalendo bamwe na bamwe ngo bari kugenda bafatwa. Nk'ubu ngubu hari abo numvise bafashe ngo bagera kuri 2 bafatiye mu misozi yegereye ahitwa za Kamanyora.
mu byerekezo byegereye ku muhanda w'Utusunari gatanu hafi y'umuhanda n'ubundi wegereye ahitwa za Bideka, hakavugwa yuko hafatiwe abawazendo bagera kuri babiri. Ibyo rero byose nibikomeje kugenda bigaragara, byaba ari muri misozi ya za Nyangezi, Kabare, misozi ya za Mumosho, mu byerekezo byose bya Sud Kivu ahabarizwa umutwe wa 23 hari ikikango gikomeye cy'uko n'ubundi Fardc ishobora kuba yaramaze kwinjira mu bice baherereyemo. Yego, kugeza ubu kubirebana no kugira ngo wenda habe impinduka ku rugamba, Fardc nize mpinduka iri gukora? Tumaze iminsi arizo tubona ku zindi aksi, ko turashaka kukubaza nize zigezweho muri ibyo bice kugeza ubu ngubu byo muri Fizi kuri ubu ngubu bitandukanye n'uko mbere barwanaga? Impinduka zidasanzwe navuga yuko nko muri Fizi wenda ni deployment ziri kugenda zikorwa muri bino bice byegere hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. Yego, navuga yuko arizo mpinduka zihari, kuko mu makuru hari nuko iriya misozi yegereye Kivumbwe, iriya misozi ya Kibanga, imisozi iri hafi na za Kiguru na za Mambwe, aha hose igisirikare cya Fardc ndetse kandi n'abafatanyabikorwa bakomeje kugenda bahohereza abasirikare. Ariko nanone ikibibatera ni uko umutwe wa 23 bivuga yuko mu bice byinshi bitandukanye cyane cyane mu misozi y'Imwenga, urebye nko mu birembo bya Mwenga ahitwa za Kabituga, za Karori, mu misozi ya za Namayo no mu misozi ya za Mikungu, hakavuga yuko hari kugenda hazanwa abasirikare gake gake ndetse kandi intego nyamukuru ariyo kwerekeza Fizi cyangwa na Karimi. Niyo mpamvu mu bice bya Fizi bimwe na bimwe igisirikare cya Fardc bari kugenda nabo bazana bamwe mu basirikare, cyane no mu biri kugaragara bari kuzanwa n'abari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Batangiye kugera muri ibyo bice ryari? Guhera mu ntangiriro z'uku kwezi igisirikare cy'u Burundi navuga yuko cyatangiye kohereza abasirikare muri bino bice bya Fizi, akaba nayo mpamvu imirwano hatajya hashira iminsi myinshi hatumvikanye imirwano cyane. Intego n'ubundi nyamukuru y'igisirikare cy'u Burundi ni ukwisubiza cyangwa se no kwambura amakuru atatu ibicifite. Yego, naho ku bijyanye n'abaje gutanga umusanzu byo bihagaze gute mable? Ndavuga abatanzania. Bijyanye n'abaje gutanga imisanzu navuga yuko wenda nko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nibo bagaragaza ubushake cyane, kuko nk'ubu ngubu n'ahitwa za Kananda mu misozi yegereye ahitwa za Kishura, hano mu misozi ya za Baraka niho hagaragara cyane bamwe mu basirikare ba Hibwo Special Force, ndetse kandi hanagaragaye bamwe mu basirikare bakeya ba Bakahavana n'Ababiligi, bivuga yuko baje gutanga amasomo n'amabwiriza y'uburyo urugamba rugiye kugenda mu misozi y'Iminembwe, haba ari ku ruhande rwa advance cyangwa se no gukoresha imbunda ziremereye. Urabona yuko baje gutanga umusanzu n'ubundi gihari, ntabwo nabo bashaka guhagarara, n'ubundi intego nyamukuru niyo guhanga. Yego, dukomeje reka tuje mu bice byegereye Bukavu, ho bihagaze gute kugeza ubu? Ibice byegereye Bukavu ubu nta kindi kihavugwa cyangwa kihagaragara. Ni uburyo bw'imyiteguro ku ruhande rw'umutwe wa 23 bari kudeployinga abasirikare benshi muri ibi bice. Yego, bari kugenda bazana abasirikare bamwe bari gukurwa mu Mosho bazanwa Kamanyora. Ibi byabaye nyuma y'uko muri igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gukura abasirikare mu misozi yegereye hafi n'ubundi n'inkengero za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Biriya bice byegereye ahitwa za Kakamba bazamura biriya bice biri hafi n'umuhanda w'Utusunari gatanu ugana za Kamanyora, ahitwa mu byerekezo by'umuhanda uva za Warungu mu misozi yegereye ahitwa za Musheni na Isingo mu misozi za Bugoyi. Ibi ni ibice byegereye Bukavu, naho hari kuzanwa abasirikare. Ni nyuma y'uko n'ubundi ku ruhande rw'umutwe wa 23 bari kwikanga yuko muri iriya misozi yegereye za Kibonda na za Kabugi hashobora kuba hariyo abaturage bamwe na bamwe bacumbikiye abawazirendo mu ibanga rikomeye. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo ahitwa za Matare na za Nyabantu hari azanzibira byavuzwe yuko hafatiwe naho abawazirendo n'abasirikare ba Fardc kandi bamaze igihe bahatuye bacumbikiwe n'abaturage. Niyo mpamvu rero ibice byose byegereye Bukavu cyangwa
biri kure cyangwa hafi ariko bifite icyo bisobanuye mu mujyi wa Bukavu. Urumva niba warungu hari gukekwa cyangwa se hari kuvuga ko hari abasirikare ba Fardc bashobora kandi kuba bafite umugambi wo kugaba ibitero mu misozi yegereye za Nyageze muri Bukavu. Niba mu misozi yegereye za Bugoyi hari abasirikare ba Fardc cyangwa Abarundi, biroroshye cyane ko bagaba ibitero za Kamanyura. Urumva yuko n'ubundi umugambi igisirikare cya Fardc ruwo barashaka kugotera hafi umutwe wa makumyabiri kugira ngo babe bagaba ibitero bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye kuri uyu mutwe wa 23. Yego, reka tuje noneho muri Nord Kivu naho ugenda utubwira ido n'ido. Masisi hari ibice birutse kuberamo imirwano, warikare imyitegurira komeye Butemboho bakoze imyigaragambyo abaturage basaba Fardc kuba yavana M23 mu bice runaka bitandukanye. Naho turagira ngo tujyaneyo, naho ugenda utubwira ibiri kugenda biba bwana Aimable. Mu misozi hano muri teritwari ya Masisi navuga yuko naho ni deployment ziganje ariko none zuje ikikango gikomeye cyane. Yego, nyuma yuko bari gukeka yuko uruhande rw'igisirikare cya Fardc bafite gahunda yo kongera kwisiza ibice by'ingenzi birimo izi za Kinigi, birimo imisozi yegereye hano muri Rubaya, imisozi ya za Sobanyungu, mu misozi ya hano za Murambi, imisozi ya za Mweso. Ubu rero deployment urasanga ko mu misozi myinshi itandukanye bya muri Sake, Mitumbara abasirikare bari kuzanwa, abajyanwa Busangara bari kuzamurwa hitwa za Nganzo, bari kugana hitwa za Kirorirwe. Urabona ko ibice byose by'ingenzi impamvu ko dufite cyane navuga ko isanzwe ririmo n'umutekano abari kudeployingwamo abasirikare ku bwinshi, ni mu gihe kandi na warikare mu bice umutwe rereyemo ari uko situation ihagaze. Yego, situation uko ihagaze kugeza ubu wenda hari deployment M23 yo iri gukora y'abasirikare benshi nka kuri twabonye muri Uvira hari amazi imisi ajyanwa abasirikare mu minsi mike tukabona bigaruriye muji. Nusango deployment ziri gukorwa ariko nanone mu ishusho navuga yuko itandukanye niyo buri muntu wese yakwiyumvisha cyangwa yatekereza. Ni deployment ziri gukorwa mu isura y'uko n'ubundi mama ko tuvuga iti twebwe gahunda dufite turarinda ibice turimo, ariko nanone byose bigaterwa n'ubwoba bukomeye kuko niba deploying abasirikare Kishanga mu misozi yegereye Kibati, ukadeployinga Kibati, Fdnb ikadeployinga hitwa za Rimangi na za Kibuwa, ikadeployinga mu misozi yegereye hasi no mu byerekezo biva kuri ya mihanda iva Rimangi werekeza mu byerekezo bya Maniema. Urabona yuko byoroshye cyane yuko n'ubundi Fdnb ishobora kuba yaca muri aya mashyamba yegereye Rimangi uvuye Maniema ikaba yagaba ibitero mu misozi yegereye Kishanga n'ubundi ikamanuka muri ano mashyamba y'Amatwari ya Masisi yegereye Kibati ndetse na Kishanga. Yego, Yego, Aimable rero komeza tujyana ahandi niba ari andi makuru wenda turagiye tukubaza ufite genda uyadusangiza. Mu yandi makuru nta yandi makuru adasanzwe wenda navuga kereka wenda mu misozi yo muri Butembo aho havugwa deployment mu misozi ya za Marepe, Kabiyabo mu byerekezo bigiye umuhanda route nationale 2 uva Butembo werekeza ahitwa za Katwa mu rwego rwo kwifata biriya bice byegereye Rugero Mesereke byafashwe n'umutwe wa 23 n'ubundi by'ingenzi navuga yuko Fdnb ivuga yuko mu gihe yaba idafite imisozi za Masereke Muro n'ira misozi yindi itandukanye ifitwe mu biganza na 23 bishobora gutanga ikibazo gikomeye cyane cy'uko uyu mutwe koko wakwinjira muri Butembo. Nyuma y'imyigaragambyo nk'igiki cyahise gihinduka ku mikorere yose ya force ya Fardc, hari polisi nationale, hari abasirikare, abaturage bigaragambije bikomeye. Nk'igiki cyahise gihinduka wenda twakita ko ari igitutu cy'abaturage Aimable. Kidasanzwe ni izo deployment zidasanzwe zakozwe mu bice byinshi bitandukanye. Yego, muri Butembo cyane niyo myigaragambyo yahoshejwe, ubu nta bice muri Butembo navuga yuko biri kwerema imyigaragambyo makuru nahawe n'abantu bariyo. Ni mu gihe kandi n'ubundi hagiye ngo gutangizwa ibitero bundi bushya muri Rugero, bikavuga yuko hari no gutegurwa imbunda ziremereye n'indege zigomba gushegesha bikomeye uruhande rw'umutwe wa 23 dore yuko banavuga ko intego bafite ari yo kwambura 23 birindiro bafite bya Rimbo. Yego,
Karembe Mabure tugana ku musozo ari amakuru ari kuvuga ko hagarariye ubutasi bwa M23 yaba yiciwe igoma. Ibi hari amakuru waba bamaze kwakira kuri iyi nkuru? Nta makuru adasanzwe nigeze mbimenyaho, gusa ndi kubikurikirana mu budasa bwacu, hagize icyo menya kidasanzwe naza kubibasangiza. Nta kibazo, twe dutangaza n'ubundi amakuru dufite facteur, ubwo nituza kubona amakuru ya nyayo cyangwa se itangazo rero officiel turagaruka muri studio tugezaho abadukurikiye update kuri ibiri kugenda bivugwa. Yego. Karemba Mabreka tugushimira cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere utyonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.